Salam menjuah-juah man kam krina perpulungan sini kelengi Tuhan, ijapape kam ringan ibas paksa endah. Mari ras-ras kita ersikap guna bengket kubas kebaktin perpulungan jabu-jabunta, guna menaken perpulungan jabu-jabunta ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab dendenta nomor 300 siwah puluh siwah ayat si pemenah. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton ope lenga kita dengkehken kata di bata ras kita ertoto. Bujur isahken kami man bandu o Tuhan, ergiteken kekelengendu si simpar si ibre kenduman kami. Bancipe tetap inanami kami kemalemenate dengan keriahan ukur sirehna idur kamnari. Mindo kami gelahna kam tetap erkuasa guna ngajari kemahandu ibas nahken kerna katandu bagepe si paangka kensa man krina perpulungendu singgo sikap guna dengkeh kensa. Terpuji kam o Tuhan ibas gelar Yesus Kristus reh kami ertoto ras ngataken bujur man bandu. Amin. Mari ras-ras kita ngoge pustaka Sibadia Keluaran 10:7 ayat 10 sekubas ayat 10:6. Iogekan kami isina nina bagenda. Keluaran 10:7 ayat 10 sekubas ayat 10:6. Ilakoken Joshua bagi si iperintahken Musa manbana. Maka lawus ian darat erperang ngelawan bangsa Amalek. Sedangkan Musa, Harun ras Hur lawus kudatas uruk. Adi angkat Musa tanna kudatas menang bangsa Israel. Tapi adi pesusurna tanna bangsa Amalek mulai ka menang. Kenca enggo latih iakap Musa natang tanna ibahan Harun ras Hur batu man ingan Musa kundul. Ia duana tedis arah kawus ras kemuhena ngangkat tan Musa. Bagaimana ibahanna terus ngadi-ngadiben. Alu bagai keri kal italuken Joshua bangsa Amalek. Kenca bagai nina Tuhan man Musa. Suratkanlah turi-turin kemenangan enda. Gelah jadi peringet-ingeten. Katakan man Joshua, maka ateku ngkeriken kerina bangsa Amalek. Ipajekken Musa sada batar-batar ingan persembahan, jana ibahanna gelarna Tuhan kap panji-panjiku. Nina angkat meganjang-meganjang panji-panji Tuhan. Tuhan laban cilang terus erperang ngelawan bangsa Amalek seh rasa lalap, seh jendama pengogenta. Senina-senina ras turang si ikelengi Tuhan. Salam menjuah-juah man kam krina belinkel pengarapenta maka kampe krina tetap lid ibas sehat bagepe ersada perarih i tengah-tengah jabu ibas menghadapi masa-masa
pandemi bagai situasi new normal ibas kenca kita ngelewati masa sulit ibas masa pandemi enda. Ibas perpulungan jabu-jabunta sekali enda temanta mekapken kerina erdahin entah pe regotong royong. Adina kerina kita erdahin baci dua gendangna reh lampasna dahin dung. Rekite-keteken kerina ikut muat bagin saling melengkapi, saling empegegehi bagai pe banci kita si sampat-sampatan. Tapi banci ka ban buai nasir dahin piahna dungna ngarapkan gegeh kalak gunandung isa. Madua dahi kena masa dah karing kerja kenca piahna dung na dahine lolo lalit si dahi kensa. Tapi adikrina lah meteh tanggung jawabna ras-ras dahi kenca, ras-ras ngukurken guna kusi mehuli bagai pe ngukur kenca ya tentu pasti ulihna mehuli sebab sada pengidah sada penggejapen bagai pe raduraska dahi kenca. Ibas kita ergotong royong enda tentu dahin banci lampas keldung sebabna gegeh tak ipersada kengasupen tape ipersada pemeteh tape ipersada jadi alu bagai tentuna dahin pe lampas dung baci kasih dahiken dahin sideban banci kape li kawak tu tak kesahkan sebab lalit sada lebih gegehna keri li sada iba gegehna li deba la ipake pe arkite-kiteken la idahi kena entah la ipake kena gegehna kengasupena silit guna erdahin. Jadi adisi pepayo ibas pengogenta endandai perang ras bangsa Amalek. Jadi bangsa Israel perang ras bangsa Amalek enda irapidim. Jadi Musa guna perang enda lit bana strategina. Labu bancilang si pertama harus iandal kena mekapken di bata erdahin i tengah-tengah persadan Janah bangsa harus te makana Tuhan simberikan kepentaran manbana gelah ngasup ia berstrategi guna ngelawan imbang-imbangna. Sebab adi gegehna ipakena tentu terbatas kengasupenna. Sebab bangsa Amalek panglima perangna, pasukan perangna kalak si terlatih. Sementara bangsa Israel tentuna lah terlatih. Arkiteken lakin iperlengkapi untuk si. Tapi ulah ya lupa makana di bata si perang guna ngelawan imbang-imbangna. Makana ibas pemeteh si ibreken Tuhan man Musa maka tetap kena Joshua guna memilih kala si banci perang ngelawan bangsa Amalek enda. Itetapkan siapa ikin Yakab ngasup guna ikut berperang. Jadi labu gelah nggo enterem saja. Tapi lit memang gegehna ya lit kengasupenna janah pe darahna pe siap untuk berperang. Jadi Joshua memang kalak si terlatih. Si rusur kel nemani Musa ibas ndahi kendahin si suruh dibata manbana. Jadi Musa mempercayakan ya Joshua ya idelegasikan tugas guna memilih tim si perang guna ngelawan bangsa Amalek enda. Janah kenca siepe iperintahkan perintah si ilakoken si isehken Musa enda guna ilakoken Joshua minter idahi kena. Jadi kita perlu kala si bagai isehken tugas manbana minter idahi kena. Laya tertaren-taren. Sebabna adi tertaren-taren dengan terpagi-pagi enda banci dahi nepe ladung-dung. Jadi Joshua enda kenca iperintahkan Musa minter idahi kena kaisi iperintahkan manbana. Laus ia perang ngelawan bangsa Amalek. Sedangkan Musa Harun Rashur laus kudatas uru guna ertoto. Guna mindo penampat. Guna ngendesken karena dahin simbelin man Tuhan.
Jadi lit ijenda kerjasama tim si mehuli, ya lit si rukur, lit idena, lit si ndahi kensa, maka lit si noto kenca. Jadi kerina dahin guna ngelawan imbangna bangsa Amalek. Jadi labu baci pemeteh ta, gegeh ta, kepentaran ta saja siban guna ngelawan imbang ta ibas perang. Tapi memang erkiteken di bata erdahin, di bata si campur tangan, di bata si ngatur kenca, maka na Musa pe iberikan Tuhan kepentaran guna ngatur kenca alu mehuli. Jana si idah maka kepeken Musa ras Harun bagai pehur enda si tumpak-tumpakan. Adi katakan da ijenda maka na tupung Musa ertoto, aditan na kudatas ia menang, aditan na kuteruh ia talu. Jana maka ibuat kala enda ka ya ingan Musa kundul, ya iban Harun ras hur batu man ingan Musa kundul. Ia tedis duana arah kaus ras kemuhan ngangkat tan Musa bagai meibahanna terus ngadi-ngadiben. Jadi adi sinut ijenda dari arah temanta kerina erdahin, ya harus lit kerjasama yang baik, ya sebab memang ya di bata ngesi kuasa ibas proses perang dai maka ia menang. Tapi kalau enda tetap mencidahkan kerjasama tim yang baik, libat kena Tuhan erdahin guna ndungi persoalanna si cukup berat Jana si idah makana kepeken gegeh kala endandai makapkan persadan naras Tuhan bagai pe kekompakenna. Sebab labu banci res Tuhan ngenca resada ninta, tapi kita sapi-sapi kita pe situ bilen lah resada perari. Harus ngeresada arita, maka tupung kita resada perari di bata je erdahin. Bacika si pedua kan rekitiken di bata je erdahin dungna kita sada perari. Tapi simbelin nakal rekitiken di bata je erdahin ulihna resada perari guna ndahiken kerina dahin silit. Senina-senina rasturang sini kelengi Tuhan. Kenca bagenina Tuhan man Musa suratkanlah turi-turin kemenangan enda gelah jadi peringat-ingatan katakan man Joshua maka ateku ngkeriken kerina kala Amalek. Jadi kepeken man Tuhan sejarah penting gelahna bangsa Israel nginget turun temurun ya turi-turin man sinursurna bahwa kugadi bata nampati bangsa enda banci tetap iinget bangsa enda segedang-gedang geluhna. Jadi catatan sejarah enda penting. Gelahna kerina sinur surnai pe inginget maka na turi-turin kuga di bata perang ngelawan bangsa Amalek alu memperlengkapi Musa ras timna guna nalu kenca enda jadi peringat-ingatan gelahna sinur surai pe pagi tetap kompak, tetap bekerja sama, tetap mengandalkan Tuhan. Janah iinget bangsa enda janji Tuhan maka nina asa lalap ya Tuhan laban cilang terus erperang ngelawan bangsa Amalek engkai maka bagai adi lalap igas-gasina bangsa Tuhan di bata masang kenca guna erperang ngelawan ia alu bagai dege makana bangsa endape adi nggo menang ya ulaka sangan nandangi erperange ertoto encenggo menang lupa ertoto makatep dakam terjadi ya dililah berat dahine gotong royong ras-ras dahi kenca encanggo kakaridung dahine ya lit singinget na denga ngerakut kinir sadan lit debala naika inget na ope dengar perang dai umpamana artoto encenggo alu kena ulihna nggo ka menang ya pesta ka ngenca lainget na ngataken bujur man di bata. Jadi ibas resembah man di bata epe adi nggo dung dahin-dahin simberat kerina nakange harus erdahin ya bergotong royong ibas keriahan adi banci si katakan bas kerja-kerjaan tadi lit berat dakam ya lit sinikapkan pangan adi pulung kita lit si ngaturkan acara untuk kebaktian ya lit kasih ngaturkan kai gelarna konsumsina ise kabiak si mantenahenkan jadi kerjasama enda sekal ulina apalagi ibas ndahikan dahin di tengah-tengah jabu di tengah-tengah gereja
adikrina lah herdahin sikap nga. Maka ulah sekala ngencar dahin, ia masangken sa sisada, sa adisinen genduari situasi, doni si genduari yang dadakam bage. Mon ban lit je rusur kalak perkisat, suruh pela dahi-dahi kena, uwe ni nalal dalan kena, lit de bala aloi na pihna dungna mon si dahi ken sisada. Maka ia pela robah kita ngu sedak sisada mo bage. Tapi min kerina kita terdilo guna tutus erdahin, sebab di batata pe erdahin maka kita pe iaju gelah kerina tutus ibas erdahin. Sebabna kugapa pe buai na imbang ta, kugagia gegeh na imbang ta, tapi na adi ersada arihta ya lamberat lali kai pe simberat. Bagai pe bicara misalnya bagi empopulung dana guna pembangunan rumah pertoton umpamana adi ras-rasken lah tersitik-sitik banci dungna go jadi melala bias cukup guna kaisi iperlukan kita ndai. Jadi ulah kita anggap remeh nandangi pendahin sikitik sak sikiti epe adi persada banci jadi belin ulihna. Jadi kata di bata enda mempersingeti kita kerina gelah namin tetap silibatkan ya Tuhan ibas kaipe sini dahikan kita lali si metahat. Jana adi Tuhan go erdahin ije tentuna pemetah kepentaran sirah nabas Tuhan nari ngajari kita nurihi pusuhta penahang langkahta bagepe meteguh rakutna persadanta sebab engkai kata di bata eima si tetap turah ibas persadanta kerinana lu bagedage senina rasturang sini ikelengi Tuhan ibas perpulungan jabu-jabu enda mankam kerina kekelengan kami singgun dengkehken kata di bata enda ulah kita li si kedat ulah li si mekisat tapi gegeh ta sisidit si ras-rasken pemeteh ta silit si pakeken ras-ras buatan ta silit si pergunakan ras-ras tentuna pasti luar biasa ulihna sebabna te kita lit tetap keterbatasan ta tapi ibas keterbatasan singgo irakut ibas persadan arkiteken pendahin kesah kuasa Tuhan ratur kerinana kegeluhan enda jadi lalit alasan tam berat imbang bue musuh lalit man kebiarankan sebab engkai di bata tetap nampati kita ibas kugapa pe beratna siman alankan bas kegeluhan ta Tuhan si masuk-masuk kita kerina ngawani perpulungan Tuhan tetap semangat kai pe genduari perbebenta ibas kegeluhan jabuta ingatlah Tuhan tetap erdahin guna kini ulin man banta kerina amin. Mari ras kita ertoto isahkan kami bui bujur man bandu Tuhan ajari kami gelah kami tetap pe erdahin bagi kam tetap erdahin sengayak genduari duni enda ijadi kendu ibas kam ndahiken sa alu keleng ate guna tina pandu erdahin ibas kuasandu seh makaratur kerinana sampati kami Tuhan gelah ibas kami kerina erdahin bergotong royong dahin kami pe banci lampas dung menahang ka iakap kami baci kalit waktu kami pekesahken janah lalit iba gegeh kami tapi banci peraduras kami menikmati ngaloken pemerendu simbelin pasu-pasundu pe krina serayandu bage pe perpulungendu rikut pe ras krina pengurus kategorial ras kepanitian silit gelah tetap krina tutus ndahiken dahin Tuhan gelah alu bage rembarna berita simria i beritaken reh buena dahin kekelengan ilakoken reh teguhna persadan irakut man krina anak ndu si sakit ibas kuasandu madan pinakitna man anak-anak ndu si genduari erceda ate banci pe lampas ia terapul man krina tim medis si nampati pasien i rumah sakit kuasandu singkawali daging kulana gelah ia sehat dengan mejuah-juah kerina ngawan perpulungan du ibas perbebenna ibrendu gegeh dengan serpang pula guna ngalaken sa bagepe kerina ngawan perpulungan du rasa isi jabuna kubas tandu endesken kami rikut peras pemimpin gerejandu bagepe pemimpin bangsa ras negara kami Indonesia mekuah hatendu Bapa banci pe kami lampas pula arah pandemi COVID enda
ibas pemasu-masundu nandangi pemimpin bangsa ras negara kami. Bagi persembahan si persembahkan perpulungan du kam si masu-masusa gelah banci pe la ia kekurangan tapi tambah-tambah ibre Tuhan rezeki kempak ia. Terpuji kam Tuhan sebab reh kami ertoto ibas gelar Yesus Tuhan si engkau ngajari kami ertoto ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga gelarndu ipebadiamin. Rehlah min kini rajandu sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami bagi i alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Mejuah-juah man banta krina perpulungan Tuhan, kebaktin perpulungan jabu-jabunta, nggo kadung baspak saenda. Jumpa kita ibas perpulungan jabu-jabunta minggu sirah. Tuhan si masu-masu kita kerinana. Bujur.